Atu I te rohe o te arawa waka. Tērā te tahi mahere kai te haere hei whakahiki ake I ngā tohu NCEA a ngā tauira kura o te taumata tuakana. Ko tōna tikana kia u ngā tauira ki te pai. I haere Hinerangi Goodman ki tētahi o Waiwa Wānanga I te marae o Tunohopu. You're an honest person. That's right. Hell, He whai I te mātauranga kia eke ki ngā taumata tike o runga. Ko e tēnei ko te ara kai mua I enei rangatahi, e kaha nei kia taea e rātau, aha koa te aha. Ko tāku kia rātau, he wāhanga nora o wahu ake mo te mātauranga, ko te whai te mahi a tōna rā, engari kei wareware ko te āhuatango te ao Māori. Ara, a marae, a kai kōrero, a kai karanga, a kai tiaki, a kai hāpai o tō iwi. We have 3 parts of the program where, in terms of the learning for our rangatai, and one part is on the marae where they learn during the day wānanga, and we've had 4 of those. After school study, which is also at the marae, and they have access to the internet or Wi-Fi. Mo te nui ngā no, he maha ngā ua-uatanga, me ngā whakawai e whakaporea ana I te huarahi. Engari ko te tūmana ko ke, ara ma te upoko pakaru, ka taea. It's about hard work and presentation, the way you dress and look, and things like helping others is like truly being a leader. It makes me feel proud to be a Māori because we came here and just learnt the haka we did and we were all shy to do it. Then within a half an hour we were all like going hard doing it. He kaupapa tino whakahirahira I tīmatahia I te marama o Āperira. Arā, ko tōna haere, kia tūpakaria I ngā tauira, e tiro whakamua ana, a muri o ngā rā o te kura. Ko te manako, kia mau I rātau, o ngā rākau e whaia nei. hands on. E ai ki te whakatauki, I tirearea, teitei ka hikatea, ka tika, ka taea. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere,